Hakane kedurki nginya snap syapang uwei urukut ubak kerteng udesmas bakut. Udesmas bakut udai urukut balatip badia thu pateng hakabalang ba udai uto unong to babha lane unong to balakela bamut. Ubala sya sa narpna ringkat lang bat ujisu halor ulum kalbari. Wat laya ka kerteng chong tu unong tu babha ni unong tu balakela bamut om syam la tho ha ka Bible hinre langit baka kerteng chong u kadai desmas. Bat ya ka ni ka kerteng la syam ha ka cingtho ka ba kerteng ka gospel chong uniko demas. Ka cingtho ka bala sya kentaj ban kintup ha ka Bible. Kani ka kerteng desmas kala banwan na ka ketin krik ka badon ya ka cingmut ka cingyap lane ka cingsep no ka sngi. Mentangi nyepet na ki cingtho bakut syapang uni unong tu babha ubala sya sa narpna ringkat padu Jisu halor ulum kalbari. Haga gospel Matthews kalenong ka ba arpenyo dekot balai pupra bat ka dekot ka ba saw posak ngi pule kumni. Bat kila sa narpna arngut kidakat ringkat bat Jisu uwei syakaman bat uwei syakadiang. Wat kidakat balasa narpna lang bat u kila benye u ha kacu kerugam. Nangta naga gospel Markus kalenong ka ba katsan kadekot ka ba arpunyo ni pule kumne. Syaka diang bat syaka man u Jisu kila sa narpna ya arngut kidakat. Nangta sa naga gospel Yohanes kalenong ka ba kat kendai kadekot ka ba kat pra ni pule kumne. Hakata kacaka kila sa narpna ya u lembat u kila sa narpna arngut ki weipat ki briu habaro alyang bat u Jisu hapdeng. Nilayo isyay bahaka gospel katkum Matthews, Markus bat Yohanes om syam layatu syapang ka cingkala bamut jong wei udakat lani unong tu balasa narpna ringkat bat u Jisu. Hinrei la syuyatu baringkat bat u Jisu la sa narpna sa arngut kidakat. Uwei syakadiang bat uwei syakaman. Bat la syuyatu ru kumnu kini kidakat kila benya u Jisu kat ba kidang syasdin halor dingpna. Habapai syaka gospel u Lukas kalenong ka ba arpulai kidekot balai po kendai hadu basau pulai ngiyo i kam syai syushu nama labatai peniak bakumnu uwei udakat ula ben bat tim ya u Jisu bat kat ba uwei bat ula tim kela ya uta uwei udakat bat ula kerpat ya u Jisu ban ken mau ya u anda ula poi sya kahima. Tunginya sengap lang ya kini kidekot na ka gospel u Lukas. Uwei na kidakat ubasdin hangta ula timben ya u. Om day mame u mesaya tu pelat ya ladi bat yangi. Uta uwei pat udakat ula mai ya u uong. Memting ya u play. Ngilong hapo kacuk kacing penram. Ngi shisha da kabahok namar ngilayo kumbadawa kachingle chongi hinrei uni shimle sniu de ula ong tukin mau yanga ku Jisu anda melapoi hala kahima u Jisu ula ong hau nga ong yapi menta kasngi pindon ringkat bat nga ha paradise. Na kini kidekot balasot
naga Gospel u Lukas, nila yok snu shai, ba udakat lani unong tu babha, ula kela bamut. Namar ula snu tu, yala kecing bakala, bat uji suru, ula kular ya ya ke paradise. Wat lada, om don ke kana ba company, syapang kecing im, jong uni unong tu babha, lani unong tu balakela bamut, shwa bansa narpna ya bat ujisu. Henry ke cingkala pamut, jong halor ke ding pna, hadin ba ula snotu, ya lagi kam sniu, bat ki kam paman ba ula le, kalong ke kelip mat ba kong san pa, ban kin mau, bat ban pusan. Halor ding pna, ula pai sya ujisu, ban isin ya bat ula yo mat ya ke cingis ne ujisu, hamar kata kekelemat. Habangi paipat, ban sngap na ki cinghi kai jong ki kapa balang, lani ki bangi tip, kum ki church fathers, syapang uni unong tu babha. Ki kapa balang, haba ki hikai syapang udismas, lani unong tu babha, lani unong tu balakela kabamut. Ki chupen pau ya ke cing celiu, pat ke cing krau, jong ke cing it, pat cing is nei ublay. Pat ya ka bor jong ke baptisma, jong ke cing trang. Ua kostin bakoit, ula peni syai, baka cingit udismas bakoit, kalong ka baper hadu kata-kata. Namar uyo iya ujisu, ba usyas din sangsot halor ding pena kumau. Henry ula itu ya ke cinglong sim, bat cinglong blay ujisu. Bat u akostin ru u hikayangi, bangim day bandu cinggermen, namar u way unong tu, ula sya belayim. Padahal ke juk kepor, ngim day ban kensting ya la ke cingim, namar tang way unong tu, la sya belayim, naki arngut kinong tu. Ujon Chrysostom bakoit, ula chupen pau ya ke cingbam la mudur, bakum no uni unong tu babha, ula tu wat ya ke hima peneng. Namar ula pla ya ukris, kat ba mau udang stin halor ke ding pna. Ujon Chrysostom bakoit, ula hikairu, baka cingbu kerteng ya unong tu babha, lani unong tu balakela bamut, daga kerteng dismas, kabalang kaburom yu, kum unong yada, jong kibakela kabamut. Bat u dismas bakuit, uday ke cing pinsisya, bakam cudir por, ban kela kabamut, bat pai sya ublay. Upop Gregory bakrao bakuit, ulah hikai, baka donut jong unong tu balakela kabamut, kadai kecakasyong jong kecingit. Namar kat bai ki keti bat ki kecat jong lasa hakading pna. Henry ka donut bat utili jong ka light luit ban it bat pla ya ublay. Uni unong tu babha, wat lada ula kela bamut, pat yo ya kecingkular na ujisu, ba undon haka hima peneng ringkat batu. Uhap ban matpat, ya ke cingpin shitom, na ke benta lagi pop. Bat nyipuli ya ke ni, na ke gospel u Yohanes, kalenong ke bakat kendai, dekot balai puat. Kumta ki shipai, kila lek bat kila kedia ki kecat jong uba ningkong. Nang ta, saya ki jong uba ar. Ki bala syak penyap lem bat ujisu. Udismas bakoit, ulalong kanuksa yangi, bakam cudir por, pan kela kabamut, pan ngidai ban kenmau, baka cingit, bat cingis ne jong ublay yangi, kakrau hadu kata-kata, wat lada teng-teng ni perkat, ba ublay map syu yangi. Kabalang kalapu, ya kasngiw burom jong udismas bakoit,
ha uleber arpo santarik. Tungin duai ya ha Dismas bakut. Paunya side lem nak benta cungi. Bangin yai long ki bas ngorit. Ban pedang ya lagi cing bakla. Ban long ki bakloy ban penrit ya ladi. Ban pan maap na ublay. Haba ngila bakla. Bat bangin tiar nagi kilip mat. Ki bala ban ya lam yangi. Ban lep pop. Kenang bangiru. Ngin la ban yo ngobiang ya ki kentin u Jisu. Nga ong ya pi. Mentah kesngi. Pendon ringkat bat nga ha paradise. Ku Dismas bakut tudwai na kabenta cungi. Ku Dismas bakut tudwai na kabenta cungi. Ku Dismas bakut tudwai na kabenta cungi.